Om Swastiastu. Sekarang sarang sami rahajang rauh. Dari tebang sekali mangkin titiang nyarangin ngocen puisi darurat. Ini kekarin oleh puisi darurat puniki. Sana kekarinnya oleh titiang menawi itu wenten kirang ring kerta basa dari loko basa titiang nas agang renau pangampura. Hindi ngalah ngocen titiang lain mungkin jam itu santukan iki sampun lewat 3 menit. Hindi ngocen puisi lain mungkin kawitin titiang ring mungkin titiang maktayang 3 puisi. Sani ka pertama mau murda suwum, sani kaping kalih mau murda pinunas, sani kaping 3 mau murda swala patra tresna PPKM. Hingga mandetan lamit yang merasa ngalah, hindi ngocen puisi tiang kawitin. Sani pertama suwum. Suwum. Suwung gumine nyansan sepi. Sekadi Kresna paksa apisan, ring sasih caitra masa. Tusing bani pesu, tusing bani mentas, ulian PPKM. Ulian takut kena virus. Makejang sing ada bani pesu, sepi suong sunia renggumine tandroh kapining jagat jani tuah sida ngantosang ilang virus pangmawali kejati mulo. Khususane kaping kalih mamurda pinunas. Banten pras pejati katur kapining 3 guru. Katur ring hiang para meswara. Katur kapining catur dasa pinara. Nunas kerahayuan kerahajangan. Lan mangde sida nemu pemargi galang kepada nunas saksi nunas panuntun. Mararapan canang sebit sari. Kadulurin manah suci ning nirmala mangde sekancan virus gelis matilan. Puisi sane kaping 3 mewastos swala patra tresna PPKM. Rasa kedahut manahe kapining adi. Sane jegeg ning ngereresin adi. Nunas sekancan api tresna kapining ragan adine. Bungane mentek ring telengening adi. Beli tuah sida ngantos pawalas adi. Dija buin pidaja. Adi ngorang sadia ken beli. Kalau ditu beli sekan. Buin pidanja adi ngawalas swala patran tresna. Kalau ditu iraga matamu tresna kesaksi oleh PPKM. Pengamong pitresna kedasarin manah lascaria. Inggih, semua majaring para penonton sudah sami. Santukan titiang wacan puisi sampun puput. Menawi teu wenten kirang atur utawi kerta basa lokus sabo sa loko basa titiang sanetan manut. Ring angga utawi ring kayun titiang nunas agang rena pangampura. Ring tukan nomor titiang kalintangan mimuda titiang rentan lempas saking keiwangan. Mugi astu iraga sareng sami sidang ngomangguhin kerahayuan kerahajangan dirgahayu dirgayusa melarapan antok manah suci ning nirmala serta eling lan stinot kapining widi utawi kapining sang yang guru utawi ide betara-betare sareng sami.
Inggih pinaka wasana ngatur puputan titiang untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.